Kakasi Welfare Committee Mizoram but KSU Bairangte Circle Mizoram harangkat kecingsunan lang ke KSU Central Executive Council hak jingilam ba Donald V Thaba General Secretary hak khandai trek no pra jobsan kilawan madi kendu ikwadrat ke sangma menteri rangba ke jella rangkat kecingtentu bo untuklar halau kecing pot orlong ke jingdawa land settlement certificate da khasi ba syong basa ha Mizoram na ke jingi kran ba Donald ulo batai bi khasi gila syong lasa hakikat tu kan itali kishnong ketika jela nadu bakari India keempat yo wadi kecing lai luidru but nadu ba empat khairu ike jela Mizoram haswa usnam khat khandai spa arpo long bagi dan hak ban yo iki dulir khandau ba kumta ki lawan ban ekran ba menteri rangba ba untuk kelar lor gani dak ba uni ekran ba menteri rangba ke jela Mizoram ki khasi kisa akshnong khasi veng but paizen nalor kiwe ha Mizoram ba hakapor bi khasi kisang shnong ha kita ki chaka empat dan jela Mizoram bekishnong khasi ke te jela ki download akhaput berkasam berki beteng ber kispa tali kishnong khasi ha barak bali jong ke jela Asam manta kasih hilala ban facilitate ya di pardok persna bijungi ba song besar ko Mizoram nako ba kasih welfare committee kepada seng jong di orang bah ko mi giro pa pardok persna bijungi Mizoram berkum juru di kot juga KSU Bairangte unit ko Bairangte circle ko Mizoram de kai ke pelong ya ini di arseng ko Mizoram ba di wan yang kedua di University of Meghalaya balong hadin jong ke jing tresitom ke jing tempat ke jing put ke jing kata jela Mizoram ba ka itu lo yaki da ba ai ke land settlement certificates yaki ba pun tili gilong khasi ba poi di phau tili la chan spa tili ki lai sau tili kisno kadao ba ki khasi ki dawa ai land settlement certificate ka di nomor ba mati indai re di supoi ai ni ho Mizoram rei giladon ho Mizoram na bi isna ba lai spa lai phau but haswa ban khai jela Mizoram ko ban bi ki la song snong ko ti jaka haswa ban khai ke India ro ki la song snong ko ti jaka ke kemud ila dei ki traditional ki treri tremulu ko jaka henrei ka ba susi kalong ba ba la tresitom la bun stam kunju wan na kini kalian ke isu Central Executive Council nilai yo ban kendur di revenue minister ke Mizoram nilai keren sipang kata land settlement certificate tadi kasih tadi land patas ikut islah jaka dikasih nomor kidan lagi jong jaka kidan diberi kuai diberi pound re kim yo par kata kecing itu ba katu kedai ke jaka ka jumpi ba kan long kan kenti ki ba buat hadin ke jumpi tenre na kalian ke Mizoram kalau pular na ko sapor re tak adu mentar ni pat yo kata ka ke balong konkret na dari sarkar Mizoram jadi kalau pelong ya kini perdok rasa bijung iban wan pancing erap no ko jelam galian bertip ba jela Meghalaya kadai strong try jungi khasi bat isngam tu hi ba government hi kapan pet hi pardok persam pembolong ki jela ki jupet hi pardok persam jungi beron segi ki jela ini pardok persam jungi ru next scam ba sarkar Meghalaya kanya keren ban sarkar Mizoram akaban la ban isu ban ai no ini dilan settlement certificate sia ki pardok persam terus sa kongres mbak kadai ngi kwa ban ka kacing panjang kan urlong no namar katkum ka jingpan jong ka Mizoram sarkar ka ko ingi nadu sejar kan sebagai ancestor ba ngi ompan ye ki borok ki si satang ba ni ko katkum karul ba ka government of Mizoram ka ko ingi ban ayung ni ko ki nadu sejar kan sebagai ancestor kita ni ko ki ban yo no ye kan kalian settlement certificate nang ba ni ko point no cara political level nang ba i Sir Chief Minister Congress rumah bani keren bani Chief Minister jong government of Mizoram hadu mantang ngi hapo seng jong yang khasi welfare committee ngi dona do khandai pau tam kilongjing ibru ki poedu latam sanspai akawi chino tenadon su gawai snong kum sai kum do kiwe da don ruki na Meghalaya ki wan trai tang pau cha po Mizoram kamdai tang mangi trai muluk ki khasi basa Mizoram ki don ru na po Meghalaya ru po wan trai sitai kam tam hak tang pau ki wan trai tang pau oh ye kata de ngi yo positive was no jaga cingkran jung hadu mentah dengan juga positif dengan baik sekemat kalong pun dapat CM wong ba se keren direct CM to CM level apa dia land settlement certificate kata ka assurance bu ai keton baik hadu no mah lari don subai lari don hatrai jillar o migile don baik kata jing tam lagi minority de relatif ka ton sapang kalian de kabun sapang kata ka jing tabang keren itu kata de biasa memlong terakhir marnya long pemain di pelat dari keren gila poin saga ini anda tahu nggak apa answer kita di depan Mizoram pada pasal itu nering ikut pasok di bayi gini gini ya baru di jengah care jemput di ada soal terus yang ajar rendai
mengiladan pemerintah di Perdana Bersama juga sosok-sosoknya ke Mizoram. Kadang kata kacau bumi ialah sedang sertifikat kepada pensiun sistem itu. Kerana kalian buat baik di kampung dan isu. Itu kita banyak dan sedang sertifikat. Kalau mau pergi beliau cakap nak ini beliau nak district council beliau nak government mereka ini beliau. Kecubap tayang iyo baik kecimpur long tanpa ngintip mereka don saya usah kalender tangga thai political kala change mah government kala change tayang tapat purbang don ka program yung ila kendu ya one national jungi khodi kumwe chief guest hantarung ya kret hantarung yo assurance tang ya pat kendu markmat kalita tayang ila asali tanpa so main point no sekedar deng ko abani kendu yo siam kena baga kini kam kan long process kloy Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya